tugiye kubagezaho amakuru twabateguriye kuri Minembo Capital News, ikinyamakuru kibagezaho amakuru yizewe kandi asesenguwe kubibera mu karere k'ibiyaga bigari no ku rwego mpuzamahanga. Njyewe wabateguriye amakuru ndi Bruce Bahanda, ndi kumwe na Merci Mugwaneza. Tubahaye ikaze mu makuru y'uyu munsi kuwa gatanu tariki ya 3 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026. Murakaza neza rero mu makuru yacu y'ingenzi, aho tugiye kurebera hamwe biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impinduka za politike n'ibibazo by'umutekano bikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munsi turibanda ku makuru akomeye avugwa mu rwego rwa politike, umutekano ndetse n'imibanire y'ibihugu byo mu karere. Mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru tuza kwibanda ingingo z'ingenzi zikurikira. Ingingo ya mbere iravuga ko RDC ikomeje kunyura mu bihe bikomeye bya politike n'umutekano. Barwanya ubutegetsi batumiwe mu Burundi mbere y'imyigaragambyo. Impaka zikomeye ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. FDL yongeye kugaruka mu biganiro n'impaka mpuzamahanga. Ingingo ya nyuma tuza kuganiraho n'ivyegeranyo ku mutekano burasirazuba bwa Kongo. Turanarebera hamwe isesengura ry'abasesenguzi ku buryo ibibazo bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'akarere mu minsi iri imbere. Duhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa ibihe bikomeye kurushaho gukomera mu rwego rwa politike n'umutekano, aho impande zitandukanye zikomeje kugaragaza impaka zikomeye ku miyoborere y'igihugu. Amakuru yizewe Minembo Capital News yakusanyije agaragaza ko hari ibikorwa bya politike bikomeje gufata indi ntera, cyane cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Amakuru aturuka mu bantu bazi neza iby'iri huriro rya politike avuga ko bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bibumbiye mu ihuriro rizwi nka C64 cyangwa C64 batumiwe mu gihugu cy'u Burundi imbere ya tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2026. Itariki yari iteganyijweho imyigaragambyo n'ibikorwa byo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byatumye havuka impaka ku ruhare rw'akarere mu kugerageza kugabanya ubushyamirane bwa politike bukomeje kwiyongera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru Minembo Capital News yakomeje gukusanya avuga ko ubwo butumire bwaba bwaratanzwe mu rwego rwo kuganira no gushaka uburyo bwo kugabanya amakimbirane ya politike, mu gihe hari impungenge z'uko imyigaragambyo ishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko iyi ntambwe ishobora kuba igamije kugerageza inzira z'ibiganiro hagati y'impande zitavuga rumwe n'ubutegetsi. Nk'uko umwe mu bagize iri huriro rya C64 yabibwiye abanyamakuru, yavuze ko kugeza ubu nta cyemezo cya nyuma kirafatwa cyerekana ku cyerekezo bazagenderamo. Yagize ati nta cyemezo cya nyuma kirafatwa, umwanzuro uzafatwa mu masaha ari imbere nyuma y'inama iteganyijwe. Aya magambo agaragaza ko ibiganiro bikiri mu rugendo kandi ko icyemezo cya nyuma gishobora kugira ingaruka ku myigaragambyo yari yateganyijwe. Abasesenguzi ba politiki bavuga ko ubutumire bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bushobora gusobanurwa nk'intambwe igamije kugabanya umwuka mubi wa politiki mu karere, ariko kandi hakaba hari ababona ko ushobora kongera urujijo mu mikorere y'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi byose rero bigaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba igihugu gifite politiki igoye, aho ibiganiro n'amakimbirane bikomeje kugendana mu buryo bugoye gusobanura. Mu nkuru yacu ya kabiri mu makuru arambuye, dukomereze ku nkuru ikomeje kuvugwa ku rwego mpuzamahanga ijyanye n'umutwe wa FDL ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru Minembo Capital News yakusanyije avuga ko uyu mutwe wongeye kugaragaza ibitekerezo byabo binyuze mu nyandiko zoherejwe ku nzego mpuzamahanga, harimo n'abayobozi bakomeye ku isi.
Muri iyo nyandiko bivuga ko FDLR yagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu biganiro bigamije kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ivuga ko ishaka kuba igice cy'igisubizo aho kuba igice cy'ikibazo. Cyakora iyi mvugo ikomeje guteza impaka kubera amateka y'uyu mutwe n'ibikomeje kuwuvugwaho n'inzego zigiye zitandukanye. Raporo z'imiryango mpuzamahanga zagiye zigaragaza ko mu bihe byashize FDLR yashinjwaga ibikorwa by'urugomo, intambara mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi bituma hakomeza kubaho impaka zikomeye hagati y'ababona ko hakenewe ibiganiro n'abavuga ko hakenewe ingamba zikomeye zo kurandura burundu imitwe yitwaje indwara. Abasesenguzi rero bavuga ko ikibazo cya FDLR gikomeje kuba kimwe mu bikomeye mu mutekano w'akarere, kandi ko igisubizo kirambye gishobora kuboneka gusa binyuze mu bufatanye bw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ubushake bwa politike bufatika. Tugane ku nkuru yacu ya gatatu mu makuru yacu arambuye. Tugiye mu nkuru y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuvugwa imirwano mu bice bya Fizi na Minembwe n'inkengero zabyo. Amakuru Minembwe Capital News yakusanyije aturuka mu bice bitandukanye avuga ko muri iyi minsi yakomeje kumvikana ibikorwa bya gisirikare hagati y'impande zitandukanye ziri muri aka karere. Icyakora kugeza ubu aya makuru taremezwa n'urwego rwigenga, kandi impande zose ntiziragira icyo zitangaza mu buryo burambuye. Amakuru aturuka mu baturage bo mu gace ka Fizi avuga ko hari ingendo z'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro zikomeje kugaragara mu duce dutandukanye harimo kwa Murima, Rusuku ndetse n'ahandi. Ibi bivugwa mu gihe hakomeje kugaragara umwuka w'impungenge ku mutekano w'abaturage b'abasivili. Amakuru avuga ko hari byahindutse ku rugamba mu gihe FARDC n'abambari bayo bamaze guhunga bagasiga ibirindiro byabo byinshi bifatwa na MLDP Twirwaneho, umutwe urwanirira abanyamurenge n'abandi baturage bose batuye muri ako gace. Ibyo birindiro birimo Mikenke, Birarombiri, Rwisanguku na Kwezero ndetse na Bicumbi. Minembwe Capital News ivuga ko ikomeje gukusanya amakuru kugira ngo hamenyekane ukuri kwibibera muri ako karere. Abasesenguzi rero bavuga ko ako karere ka Fizi na Minembwe bakomeje kuba kamwe mu duce dukunda kugaragaramo amakimbirane amaze igihe kirekire, aho imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo za leta bikunze kuvugwaho ibikorwa bitandukanye. Bavuga ko ikibazo nyamukuru gikomeje kuba icy'umutekano w'abaturage n'ubushobozi buke bwo kugenzura neza amakuru aturuka muri utwo duce. Nanone kandi dukubitire ku nkuru yacu ya kane. Hari andi makuru akomeje gukwirakwira avuga ko ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bikorwa bya gisirikare mu bice bya Minembwe na Fizi. Amakuru Minembwe Capital News yakusanyije avuga ko hari ibitero bivugwa ko ibyaba byarakozwe hifashishijwe izi ndege, ariko nta rwego rwigenga rurabyemeza ku mugaragaro. Amakuru aturuka mu baturage rero avuga ko bumvise urusaku rw'ibiturika mu duce tumwe na tumwe harimo kwa Murima, Kwezero ndetse na Rwitsakugu, ariko aya makuru akomeje kuba mu rwego rw'ibivugwa n'abaturage ku giti cyabo. Minembwe Capital News rero ivuga ko idashobora kwemeza inkomoko y'ibi bikorwa cyangwa ababigizemo uruhare. Mu gihe ibi byose bikomeje kuvugwa, abaturage bo mu bice bivugwa ko byugarijwe bakomeje kugaragaza impungenge. Bamwe bavuga ko bimukiye mu bindi bice bashaka umutekano urushijeho. Imiryango y'ubutabazi nayo ikomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri kubibera muri ako karere. Abasesenguzi mpuzamahanga bavuga ko ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote mu ntambara zo mu karere k'ibiyaga bigari rikomeje guteza impaka, cyane cyane ku bijyanye no kurengera abasivile ndetse no kugenzura ukuri kw'amakuru haturuka mu rugamba. Bavuga ko hakenewe uburyo bwigenga bwo kugenzura amakuru kugira ngo hirindwe amakuru atariyo cyangwa ashobora guteza urujijo mu baturage. Tugiye kwinjira mu gice cy'isesengura, aho dusesengura amakuru atandukanye twamaze. Tugarutse mu gice cya nyuma cy'amakuru yacu y'uyu munsi kuri Minembwe Capital News, aho tugiye gukora isesengura rusange ry'ibiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibazo byose twabagejejeho bigaragaza inshusho igoye y'umutekano, politike n'imibanire y'akarere, aho amakuru aturuka mu mpande zitandukanye akomeje kuvuguruzanya. Uko iminsi igenda ishira rero niko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gufata indi ntera, mu gihe politike y'igihugu nayo ikomeje kugaragaramo impinduka n'impaka zishingiye ku miyoborere. Uyu munsi twarebye ishusho rusange y'ibibazo byose. Ku ruhande rwa politike, impungenge zikomeje kugaragara ku buryo ibiganiro hagati y'impande zitandukanye zitavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje gutera amatsiko. Amakuru avuga ko hari amatsinda ya politiki akomeje kugerageza gushaka uburyo bwo kuganira n'inzego zitandukanye zo mu karere, mu gihe abandi bo bakomeje gutegura ibikorwa byo kugaragaza ibitekerezo byabo mu ruhame. Abasesenguzi bavuga ko ibi bigaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyiciro kirimo kugerageza guhuza icyizere cy'ibiganiro n'ibibazo by'amakimbirane ya politike bikomeje kugira uruhare mu mutekano. Bavuga ko igihe cyose politike itarashingira ku bwumvikane bwagutse, ibibazo by'umutekano bizakomeza gukaza umurego. Ku bijyanye n'umutekano, ibiri kuvugwa mu bice bya Fizi, Minembwe n'inkengero zabyo bigaragaza ko hakiri ikibazo cy'intambara hagati y'ingabo za leta na MLDP Twirwaneho, igikomeje kuvugwaho ibikorwa bitandukanye birimo kugenzura ibice binini no gufata ibirindiro byagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta. Nubwo amakuru menshi ataragenzurwa n'urwego rwigenga, ibivugwa n'impande zitandukanye bigaragaza ko umwuka w'intambara ukiri hejuru cyane. Hari impungenge zikomeye ku mutekano w'abaturage b'abasivile, cyane cyane abavuga ko bakomeje kwimurwa mu byabo kubera imirwano n'ibikorwa bya gisirikare. Abasesenguzi bavuga ko kurinda abasivile bikwiye kuba intego ya mbere ku mpande zose ziri mu makimbirane. Mu rwego rw'akarere, ikibazo cya RDC ntikireba iki gihugu gusa, ahubwo gifite ingaruka no ku bihugu bitandukanye, cyane cyane ku bijyanye n'impunzi, umutekano, imipaka n'imikoranire ya diplomasi. Ibi bituma ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikomeza gushaka uburyo bwo kugabanya ubushyamirane. Abasesenguzi rero bavuga ko amahoro arambye hadashoboka hatabayeho ubufatanye bw'akarere, ibiganiro bya politike ndetse n'ubushake bwo gukemura ibibazo byo mu buryo burambuye, aho kwishingikiriza ku mbaraga za gisirikare gusa. Ni ngombwa kwibutsa ko amakuru yose twabagejejeho uyu munsi ashingiye ku makuru Minembwe Capital News yakusanyije, aturuka mu nzego zitandukanye abaturage n'abasesenguzi batanze. Hari amakuru akiri mu rwego rw'ibivugwa kandi ataragenzurwa n'urwego rwigenga, bityo hakaba hakenewe kuyasesengura no kuyitondera. Ibi rero bituma dukomeza gushimangira ko itangazamakuru rifite inshingano yo gutandukanya ibivugwa, ibyemejwe n'ibitaremezwa, kugira ngo hatagira amakuru ashobora guteza urujijo akwirakwizwa mu baturage. Mu gusoza, dushobora kuvuga ko RDC n'akarere k'ibiyaga bigari bikomeje kunyura mu bihe bikomeye bisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugira ngo habeho ituze rirambye. Ibi bibazo byose bigaragaza ko inzira y'amahoro ari ndende, ariko ko ari ngombwa gukomeza kuyishakira igisubizo binyuze muri diplomasi, ibiganiro ndetse n'ubufatanye bw'akarere. Aha niho dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Tubashimira uburyo mukomeza kubana natwe. Mukomeze gukurikirana Minembwe Capital News kugira ngo mukomeze kubona amakuru yizewe kandi asesenguwe. Nimugire amahoro. Merci, murakoze cyane. Murabeho mwese.